A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjut deui diajar maca khusus lugoh kitab Risalatus Syam halaman 16. Teu bosen-bosen sateuacana hapunten kasadayana para masyayikhil kiram anu mendakan kana ieu channel tur ngadangukeun kana ieu rekaman logatan kitab Risalatus Syam. Ti pribadi Al-Fakir nyuhunkeun dihapunten tina sabadayaning kahilafan, kesalahan-kesalahan tina enggoning simkuring maca kana ieu logatan. Bilih teu aya mubtada teu aya khobar, bilih aya fiil teu aya fa'il, yaitu sareng sajabina. Si Mabdi nyuhunkeun dihapunten eta mah lereskeun bae ku masing-masing pribadina. Oge mudah-mudahan di samping eta anu ngalap kana ieu logatan tur dialap manfaat, mudah-mudahan sing barokah oge manfaat deui tiasa kaamalkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna deui oge hapunten ti pribadi Al-Fakir sakali deui tina sabudayaning kalepatan tina palebah keur maca logatna. Mugia salahna aya dina panghampura Allah, laresna aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sihhatu iku sehat, pala yajibu mangka oranana wajib alal maridi ing atase wong kang gering. Maridon kalawan gering mubihan kang den wenangakeun li tayammumi kadue tayamum. Liqaulihi ta'ala, karena ana pangandikane Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah ing ayat. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Manane wallahu alam bil murad. Gitu. Paman mangka utawi wong kana iku ana yaman minkum saking sira kabeh maridon gering aw ala safarin atawa ing atase lulungan atawa ing atase wong kang lulungan. Faidatun apa bing bilangan min ayamin saking pirang-pirang dina akhara kang mawaneh. Al-Baqarah ayat 184. Wa in kana lan lamun ana ieu marid mutikon iku kang kuat fil mustaqbiling dalam zaman kang arep bi ayyurja kalawan surah yen tah den arep buru maradihi apa warase geringe marid. Al-iqamatu iku tetep patanapi kumukim pala yajibu mangka oranana wajib sia mala musafiri ngatasi wong kang lulungan. Saparon kalawan lulungan tawilan kang dawa mubahan kang den wenangakeun payubahu mangka den wenangakeun tarku shaumi apa ninggale puasa biniatin kalawan niat atarakhusi. Biniati tarakhusi kalawan niat migawe kamurahan. Lisaparin karena lulungan tawilin kang dawa alladzi la yaqilu kang oranana kurang itu ieu sapar
ansalasin saking ansalasi wasaminu. Ke jadi itunya jadi ti 80 tilu gitunya. Ansalasi wasamina saking telu 80 jadi 80 tilu kilometer km teh kilometernya kama di dia teh kilometer jari tina cetakan namahan terus huruf bahasa Arab maksudnya angka bahasa Arab 83 tulis kama gitu. Jadi inti nama 83 kilometer itu jaraknya saking 83 kilometer 83 kama gitu. Pa inta dororo mangkalamun madorat ya musafir bi kalawan saum pal fatiru mangkau tawi buka abdul ikulawi utama wa illa ay wa intadoro pasaumu mangkau puasa abdul ikulawi utama wa sartul pit eki berarti wa illa ay wa ilam tadror itu wa illa ay wa ilam tador katanya pasaumu abdulu mangkau te puasa ikulawi utama wasartul mubtiri lan utawi sarate buka piawali ayami saparihi ing dalam kawitane pirang-pirang dinane lungane ing musafir gitu. Ayu parikoiko yen tamisakeun ieu musafir maing barang yastarotu kang den saratakeun mujawizatuhu apa ngalungane ieu ma. Ke ngaliwatnya mujawijatuhu apa ngaliwate ma itu likosri karena sholat kosor qabla tulu'il fajri dalam sadurunge muncule pajar pain parikohu mangkalamun misakeun ieu musafir ing ma ba'da tulu'il fajri dalam sausene metune pajar palayap turu mangka orana buka tagliban karena kaprah yapturu mangkorana buka ya musafir tauliban karena kaprah lil hadiri kadue hadir wa idza kana lan tatkala ana saparu apa lulungane musafir qoblal fajring diikut tetep ing dalam sadurunge pajar palahu mangka wenang kadue musafir al iftaru apa buka wa inna walan sanajan niat ya musafir lailan ing dalam mungi faqad soa mangka teman-teman sana wa pasatu ne kala annahu sallallahu alaihi wasallam wa pasatu ne kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam abtaroi kubuka kangjeng Nabi ba'dal asri ing dalam sawasana salat asar pisah pareng dalam lulunganin kangjeng Nabi biqadhi ma'in kalawan sagelas cai gitunya biqadhi ma'in kalawan sagelas cai lima kadue barang kila dan ucapaken lahu apalahu kaduena kangjeng Nabi inana sing satu ni manusia saku ya suku iku payah alaihi mingatase nas asyamu apa puasa wa yustasna lan den istisna min jawajil fitri saking wenange buka bisa pari kalawan nulungan mudimu sapari sapa wong kang ngamayangkeun lulungan pala yubau mangkoran den unangakeun lau kademu di musafar alif taru apa buka lianau kena satu nemu di musafar yuadi kunekani mu di musafar ila isqatil wujubi maring gugure pirang-pirang kang wajibil kuliati kalawan kalawan bayar pisan babar pisan
bil kuliati kalawan babar pisan ila ayak sidang ingin tanah jaya musafir kodo aning kodo piayami akoro ing dalam pirang-pirang dinakang wawani bisa paring dalam lulungane mudi musafar pajawaju mangkau tawi wenang pajawajul pitri mangkau te wenang buka lil musafiri kadua ongkang lulungan inama wa iku pasti nawa utawi ya jawajul fitri wa utawi jawajul fitri payamunu iku mangka piman iku tetep ing dalem wong piman iku tetep ing dalem wong yarju kang ngarep-ngarep iman iku mata yakdi ing mukime kang ngudan iman gitu. Iqamatan ing mukim yakdi kang ngodoan yakdi iku kang ngodoan iman piha ing dalam iqamah. Benar gitu kang ngodoan iman piha ing dalam iqamah. Wahada lan utawi ki tu kamana rujuna ieu Allah wahadalan utawi ki jawajul fitri wa utawi iman maiku barang jaro kang berjalan alaihi ngatas imam subki sapa imam subki wastazharahu lan ngitung-ngitung zahir ya imam romli huing kitu hadza bi nihayatin dalam kitab nihaya walladzi istaujihuhu walladzi lan utawi kang istaujihu ngawajah ieu Imam Ibnu Hajar fi tuhpati ing dalam kitab tuhpah khilafuhu iku perbedaane iku nyulayaane hadza wa huwa lan utawi alladzi anu iku satune kalakuan yubahu iku dan nunangakeun lau kadue musafir al iftaru apa buka mutlaqon hale mutlaq gitu wallahu a'lamu bissawab.